Jeste li spremni za najzanimljiviji story time u sićarstvu ikad? Mladenka i svekrva došli dogovoriti dekoraciju za svadbu. Vidim ja po prirodi, onako su već malo kao nadrndane jedna na drugu. Ja rekao ovo je i kaže gospođa ovo je kaže djevojka ovo je moja svekrva. Gospođa je za budžet, ona je izrazila želju da ona plaća. Mladenka se uključi i kaže ima ona neke slike, ona je našla kod nas na Instagramu, na Facebooku slike, na meni fotke, to je sve bilo nešto onako bež, njud, onako neke ljepše, prirodnije boje. I na to se ubaci svekrva koja kaže ma de ubaci malo bojice u to, nemoj bez boje. I tu su njih dvije ušle u raspravu. To je moje vjenčanje, ja određujem boje koje ja želim na svom vjenčanju. Da bi stvar bila bolja, ulazi mladoženja, ljudi. Onda kreće show.